tane no manya te butampe nguru kusamwe Arama jese itere kurwa arkibirigo viongozi akintu nganye to scheme ya Munguru settlement igono tomenya trakini je no mukajo na kuru county mama no arwete osarage tata no arwete wonya matuta rigurende mate so kebirigo and a member of parliament ya Nakuru Town West constituency kapitembwa alishapa kuganda ujuro squadra London yali no ayano bwana no metegano na vile member of parliament for the last 2 terms. I'm doing my 3rd term. Niko karibu sana. Mwenye domo seneta Onyamira njetumie ongorora na bo seneta bwa dimandra kyako bakora maybe on the Onyamira na wagoro na buya ko bakora akobokora but it's not oversighting the county government nyo ga oversight buya then that is it lakini goja ko tebana na to ko kanya bono na paka chikura jiga 2027 tumoja ko konya ba. Can you imagine 4 years from now abana bari na konyere gari ba rekonda form 1 they would have finished form 4 wono to kwanya paka 4 years ba resi kutumoja ko sako borure jibe sekretu jira jia ikire na ende chikura abantu ba ko chikura kuringana ne ga sio jikokora oji ko bakorera one ukatote bya abantu roji ko boru chikura njira bona beti mbori na Arama lakini nimbwata bayiri nimbwata basani tikatutua renjera bori joko nyora abantu tuwate bina kyo nyoko ko irobo gabana I will be able to do this. So that yabande keroko wate abana ki abana chukuru mbaraga ndo mwishimi wa Arama wate toira abana bonsi kwanga na akuru wa utumijiba sai ko era abana bonsi skuru bono wa ikire gana kya no te ko ende skuru oro osi ngota bareta abosi mbai so that yaba kunya kuoga bari wate ko borio boga abana na go te from the beginning na rana competitors bari wate ko borio chukura na wate na Arama taje what about you mondorio motaka na bono ga abana ama ndo wanga kerete simi mwana na garuga kwa metobere nyagetari okwete ibaga aba eviongozi ngiruri no seneta bagenda pakoba jibari kiwe sabaru sio mwana ro mutindeke muntu tayo ujiro abantu ri bakorura for the last 1 month njana akiri 1 month bono ko genda ande mambiende ngenda ngakana jibese ju 150 umwana uyi atinde bono magaso kinako otoko nya paka 2027 ye kerto joja kachikuru umwana uri muji kumutindeke tiga abantu batotike mbago na ro seneta ya Nyamira and one this finance bill did not concern anything jabo them do to the senate ngwa seneta ya Nyamira agweta in every function agogera he talks about the finance bill honestly is that his work yani gire finera agogenda ogenda onyora abantu obatebya about the finance bill egara atari gukwana ria sabantu bara ajorangiria abantu egara akorudo baira makori ujuba beka makori ime obaji bese miemia umaote no jakana I finance bill wanya kumwakira chinko that is not leadership njetumie ndindi gokora bintu kabira biri I always say na egongo tena sabantu na ate no south na hero so gon south ringo tena ki come take a mic and tell us your opinion egora tingo kokani lakini shouting to me is not an issue na hero tingo abante miemia na banga kere chinko that is not leadership.